Legende kažu da negdje u Boki more čuva blago koje još nitko nije pronašao. Prije 2000 godina u Erhizonu je vladala žena koje su se plašili i Rimljani. Tada je Erhizon bio središte Ilirije, grad moćnih zidina i morskih ratnika. Ime joj je bilo Teuta, kraljica Ilira, gospodarica ilirskog Erhizona i gusara. Hrabrost joj je bila štit, a more saveznik. Lađe su joj plovile Jadranom, a trgovci su plaćali skupu cijenu da prođu. Njena moć zasmetala je Rimu. Kad su se trgovci počeli žaliti, Senat je poslao svoje poslanike. No umjesto da im ponudi mir, zaprijetila im je i time potpisala svoju osudu. Rimske ratne galije krenule su prema Erhizonu. Znala je da pobijediti ne može. I prije nego što su je opkolili, svojim gusarima naredila je: bacite sve kovčege s blagom u more. Tamne dubine su ga progutale i nikada ga nisu vratile. Stari Bokeljani govore, kad se nebo zatamni pred olujom, more zablista zlatnim odsjajem. Kažu da je Rim slomio Teutu. Povjesničari pišu da se povukla s tek 2 nenaoružane lađe, ali more šapuće drugačiju priču o kraljici koja je sakrila blago i zauvijek nestala s obzora.